Reka nongere ngusuhuze wo kundi biganiro byabaye ingana Semugeshi dossier analytique ndetse na Joseph Iradukunda kuri Forbes official. Twongere tuguhe ikaze mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Leta z'Ubumwe za Amerika zaritsize ngo zashwanyagwe twato dukomeye cyane twihuta mu muhoro wa Hormuz, ariko kandi Irani ngo ntabwo yicaye ubusa, nayo hari icyo igiye gukora kandi yabwiye Leta z'Ubumwe za Amerika ko intambara ari igiye gutangira. Karibu Semugeshi. Yakoze cyane kumikaze Joseph. Ni inkuru iri kurana n'amakuru by'Abongereza Reuters, nkuko abadukurikiye bari kubibona. Ni leta ya Amerika cyangwa se igisirikare cyabo, ariko by'umwihariko ubwo ni CENTCOM kuko nizo ngo bafite mu burasirazuba bwo hagati, bemeje ko basenye za Mosquito Fleet cyangwa se twato ubundi twitwa Speed Boats duto twa Iran ariko tunyaruka ku rwego rwo hejuru, ndetse banemeza ko baburijemo ibindi bitero bya misile z'abanya-Iran ndetse n'amadrone ubwo bageragezaga kwitambika iyi projet Freedom ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije guherekeza amato y'ubucuruzi paka aciye mu kigobe cyangwa se muri amazi y'umuhoro wa Hormuz. Leta z'Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo mu minsi ibiri ishize cyangwa mu masaha makeya ashize, bavuga ko iyi Freedom strategy batangije igomba gukura ubwato bwose bwafatiriwe mu muhora wa Hormuz cyangwa se amato yabuze inzira byatumye atanyura muri uyu muhora. Bavuga ko bagiye kuzajya bayaherekeza bakoresheje indege z'intambara ndetse na za radar cyangwa se indeba kure, ku buryo ayo mato yakomeza akazi kayo. Ayo mato yaramaze igihe afungiranye mu muhora wa Hormuz, yarabuze inzira, ariko bamwe mu bakora muri ubwo bwato bari batangiye gutakira ibihugu byabo bababwira ko ibyo bari bitwaje bibafasha mu rugendo byatangiye gushira ndetse batangiye kugira akaga batazi n'igihe bizarangirira. Mu gutanga nk'urugero bwa Semugeshi, reba muri Feruje yo zatse umutuku imodoka zigahagarara ku bwinshi, ubifate nka kuri imodoka ziba zuzuye, none Feruje zarekura imodoka n'amamoto byose bigahita bigendera icyarimwe. Ubu bwato rero muri Strait of Hormuz naho aho babufungiye nuko nkuko navuga ko bumeze, kuko imwe iraza bumwe buraza bugasanga ubundi bugasanga ubundi. Nyina ngo abadukurikiye barebe hano ni flight radar cyangwa se andi mafoto ya satellite agaragaza uko muvoma ziba zihagaze hariya muri ubu bunigo bwa Hormuz. Amazi ari clear na mata hari aha rero muri kino gice hano mu kigobe cy'Abarabu cyangwa se mu kigobe cy'Abaperse niho ku isoko niho ubucuruzi bukorerwa, hanyuma amato y'ubucuruzi agaca hano Hormuz hafi ya Iran, ubundi akaba yakomereza mu ibi bice. Iran rero ikemeza ko ahubwo yongeye kurasa ubwato bwa Amerika bubiri bwagerageje gucamo, turabibona mu kanya. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Joseph diplomasi ya Iran ikomeje kujya ku rundi rwego. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Iran ni Dr Abbas Araghchi ategerejwe i Beijing mu Bushinwa kuri ubu mu ruzinduko rw'akazi. Araza guhura na mugenzi we Wang Yi. Ni uruzinduko rutagize byinshi ruvugwaho, ariko bemeza ko ari imikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi mu gucungira hamwe umutekano muri kara karere, ariko n'ibijyanye n'inyungu mpuzamahanga ibihugu byombi bihuriyeho. Ni Dr Araghchi ugiye Beijing akubutse Moscow. N'uruzinduko mu mboni zawe Joseph rufite busobanuro ki? Leta z'Ubumwe za Amerika zari za brandinze igihugu cya Iran nk'igicibwa, ndetse atari kuri Amerika gusa no mu isi yose. Abantu batangira kwibaza bati ese ko Iran yabaye igicibwa ariko ikaba ikomeje kwihagararaho no gushaka guhangana haraza gucura iki? Ndetse yewe mu ntangiro z'iyi ntambara abantu bibazaga aho Putin ari ndetse na Xi Jinping w'Ubushinwa aho baba bari kuri iyi ntambara. Nyamara ibintu byagiye byicayura uko bwije nuko bukeye. Nyuma yo kuva mu Burusiya, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Araghchi wa Iran akaba agiye kwakirwa i Beijing mu Bushinwa. Bifite icyo bivuze gikomeye cyane ko Ubushinwa nabwo buri mu gihugu navuga ko ijisho ryabo bahora kuri peteroli icukurwa muri Iran, kimwe n'Uburusiya, kandi Uburusiya burabwegereye Iran kurenza undi uwo ari we wese. Kuba rero ibihugu by'ibihangange Iran yatangiye kubyiyegereza, bivuze ngo bwa butasi cyangwa se ya makuru y'ubutasi twabonaga Iran ivumbura kuri Leta Z'Ubumwe za Amerika tukibaza aho yavuye, dushobora kuza kubona imbaraga ziremereye ku ruhande rwa Iran kurenza uko abantu babitekerezaga, kuko kwinjira mu Beijing bakakwakira gutya nk'umwami
kwinjira mu Burusiya bakakwakira gutya nk'umwami, ntugire ngo biri bugendera aho ngaho. Nge ndabibona mu buryo bwo gushaka amaboko, kuko Amerika iri kigaragaza nk'iyaje izanye inyundo kandi igomba guhonda mu gahanga ka Irani rero irasa naho yakomeje kwitegura nk'uko yakomeje no kubivugana mbere, ivuga iti uko muzajya mudusiga siko muzajya mudusanga, muzajya musanga hari indi ntambwe twateye yo gukomeza guhangana namwe kandi ntituzarekera. Ni diplomasi y'ibihugu byombi Joseph ikomeje gutera imbere. Hari ibyigeze kuvugwa iyo akenshi bitarashimangirwa bari conspiracy theory, havuga umuryango witwa Crinks, umuryango bavuga ko ari uwa gisirikare uri mu bihugu by'Ubushinwa, Uburusiya, Iran ndetse na Korea ruguru, ukaba umuryango ugamije cyangwa se ubwo uzabushyizwe hanze intego nyamukuru bazajya bakora ibikorwa bimeze nka OTAN, kuko basanzwe bafite BRICS, ni umuryango w'ubucuruzi wibanda cyane kuri kote economique, ariko ngo bari no kugerageza kubaka indi block ya gisirikare izajya cyangwa se izajya ihuriza hamwe imbaraga z'ibi bihugu. Iyi Crinks impamvu ikomeje kuba cyangwa se akomeje kwitwa conspiracy theory, ariko nanone kandi bamwe mu basesengura politike mpuzamahanga bakemeza ko uyu muryango uhari kandi ukora mu buryo butari bukorera mu gikari cyangwa se inyuma y'amarido. Ni tuvuge kuri uruzinduko ukurikije ingendo ari gukora twahuza n'iyo theory maze iminsi ivugwa, avuye mu Burusiya aragarutse mu burasirazuba bwo hagati, agiye Muscat muri Oman. Baraganiriye uyu mugabo Dr. Abbas Aragace amaze iminsi afite akazi, kuko bivugwa ko nibura ba ministre b'abanye n'amahanga b'ibihugu hafi top 10 bikomeye mu isi baba baravuganye muri iyi minsi, uhereye ku bwame bw'Abongereza kugeza kuri Jean-Noël Barrot w'Ubufaransa n'abandi batandukanye. Noneho agiye mu Bushinwa. Wang Yi ni umuntu ufite diplomasi ku rwego rwo hejuru. Ni Iran igiye kuzana experience cyangwa se hari andi masomo y'abagisirikare bashobora guhabwa. Nari nirinze gukomoza kuri iyi Crinks kuko yavuzwe mu bihe byashize, ariko irasa naho iri mu bwiru bukomeye, ndetse ni Crinks byavugaga ko izaba iyobowe na Putin w'Uburusiya. Ntabwo Uburusiya bwigeze cyangwa se Kremlin yigeze yemeza ayo makuru. Bivugwa ko harimo ibihugu by'ibihangange mu bicitwa conspiracy. Yego, nk'uko wari ubikomojeho, harimo ibihugu by'ibihangange, hari umwe Ubushinwa waruvuze, harimo Uburusiya, havugwamo Korea du Nord, Iran nayo ivugwamo, ariko abantu bagafata iyi Crinks nk'umuryango waba ari ugamije ubwihebe kurenza uko waba ugamije icyiza. Bakavuga ko imiryango nka BRICS yasenywe cyangwa se yinjiriwe na Leta z'Ubumwe za Amerika rugikubita kubera ko yamenyekanye, ikamenyekana ko irimo gukora Amerika ni nega ahubwo kubera ko nk'iyi neto yashinzwe mainly igamije guhangana n'igitutu cy'Uburusiya nyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Neto rwose yashinzwe target ari urwangana n'iyo Soviétique. Aba bagabo rero kuguhisha rero iyi Crinks niho warugeze. Aba bagabo rero bamaze kubona ko Amerika akenshi ibangamira gahunda zabo bifitiye no kwihuza rimwe na rimwe bikabananira kubera igitutu no kubageraho akaboko karemereye. Niba ariko navuga ari Ubushinwa bababwira ko bari bubafatira ibihano, ari Uburusiya bufatirwa ibihano, Iran byose nakubwira, igihugu cya ntuza nanone cya Iran cyangwa Korea ya ruguru nayo sinakubwira. Ibibazo biba ari byinshi bwana Semugeshi, ku buryo kubaka Crinks icyo byafashije ni ukugenza ibintu gakeya ndetse no kugerageza guhisha bishoboka uku kwihuza kw'ibi bihugu by'ibihangange. Ndi kubona rero Iran ishobora kuba imbaruto noneho y'imikorere ya Crinks, ndetse bagahangana na Leta z'Ubumwe za Amerika, ubyite mu buryo bushushe n'ubuhishe, ariko kandi bushobora gutanga umusaruro kuri iyi nshuro. Kuzenguruka rero kwa Abbas Aragachi wa Iran muri ibi bihugu ushatse wabisana n'iyo Crinks, ariko badashobora gutinyuka kuvugaho kubera ko Leta zunze ubumwe za Amerika ubwayo yo itishimira ko ibi bihugu byakihuza, ndetse yewe n'uwo yateye ibimu brandinga nk'ikibazo ku mutekano w'isi. Byose birashoboka, ariko tuzabimenya neza tubonye koko imbaraga za Iran iri kubwira Leta z'Ubumwe za Amerika, tubonye ko yakongera kwikoma mu nkokora, nubwo hari ibimenyetso bimwe na bimwe Iran igaragaza ko Amerika itakiteye ubwoba mu buryo bwose. Twavugaga ibyana diplomasi, ariko Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje gukina dark cyangwa se black, ndabyita ngo iki se ni je politique ni je militaire, reka tubyite je militaire kuko byakozwe mu rwego rwa gisirikare. Wabonye ko ku munsi w'ejo hari ibitero byagabwe ku kigo gitunganya igitoro cya
Fujairah ni ikigo kinini cyane cyangwa se ni uruganda runini cyane. Iran yabihakanye ibyegeka kuri Amerika. Hanyuma ibi byo bifite message ki muri iyi ntambara no mu gihe bigaragara ko ibitero bishobora kubura Joseph mu gihe gito cyane. Ibitero bishobora kubura kuko impande zombi ziri kwitana ba mwana. Bamwe baravuga bati ni wowe wacoje intambara, abandi bakavuga bati nyama turi kugucungira hafi, ni wowe uri gukora amakosa yo kwangiza agahenge. Ariko icyo nakubwira mu magambo make bwa Semugeshi nuko ndi kubona umwuka w'intambara wo urahari, sinzi kiri buze kuwusubiza inyuma, ariko urahari. Ari Amerika iriteguye, Iran nayo iriteguye, Israeli iraho ngaho hafi iricejekeye, ariko kandi hora mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kabuza. Ni Israeli hora mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago biri butubuze kunyarukira ku zindi ngingo. Reka noneho turebe kuri The Hormuz. Leta ese iyi platform yo iravuga iki? Baravuga ko ishyano ryacitse umurizo. Ngira ngo ahangaha kuri iyi nkuru hari indege ya Amerika, ni zino ndege zihereza igitora izindi ziri mu ntambara. Hanyuma iyi ndege yo mu bwoko bwa USKC 135 Stratosanka, iyi ndege zahoze mu muro wa Hormuz. Zirimo zirakorera operasiyo hano mu kigo cy'abapersi, ariko zikanyuzamo zigasa nk'izegera gato mu Hormuz. Wibuke ko Iran hari nyiranarengwa yatanze ahangaha hafi aha mu kigo cy'abapersi rwose muri ibi bice. Ngira ngo bino bice biri hafi ya Doha n'ahangaha handitse Gulf, ahangaha bemerewe kuhaca kuko Iran nta kibazo bifiteho. Ikibazo ni ukwegera no muhoro wa Hormuz. Hari intera yashyizeho, baheruka kwemeza ko nibura kilometero 150 uturutse mu marembo ya Hormuz, aho rwose nta muntu n'umwe wemerewe kuhasunutsa amasumo. Iyi ndege rero ni hafi y'imbibi za Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, kuko bafata ibice byinshi barabigaragaza ko none bagiye kuzajya bayobora Hormuz yose, kwirinda ko Amerika ishobora kugira threat nimwiteza muri uyu muhora. Ibabwira ko none ibyo kurinda amazi yabo ubwabyo birangiye, bashyiraho n'izindi ibirometero byinshi cyane ugana no ku nkengero z'ibindi bintu. Hanyuma nunareba rero iyi ndege muvoma yakoreye hano, kuko iyi ndege biravugwa haratekerezwa ibintu bibiri. First of all, biratekerezwa ko habaye igikorwa navuga kidasanzwe cya jamming, cyo kuburizamo icyerekezo cy'iyi ndege, cyangwa se ikaba yarashweho nubwo bisa nk'iyo ngingo iri guhungirwa kure, badashaka kwemeza ko iyi ndege yaba yarashweho ubwo yageragezaga kwegera aya mazi Joseph y'umuhora wa Hormuz. Birasa naho Iran yiteguye umwanzi aho yaturuka. Amerika ntishaka kubitangaza, ariko kandi iyi ndege ishobora kuba yarashweho, ndetse yewe n'amato ari kuraswaho ntago bari kuyatangaza, kuko Amerika ikomeje kuvuga ko iri muri control y'ibyo bintu. Nkabona ko Amerika impamvu idashaka gutangaza amakuru y'ukuri nuko yatangarije isi ko ari igihangange kigiye kurokora abagisabye ubutabazi, nyamara nta n'ubushobozi babifitiye. Bivuze ngo Iran iriteguye kujaminga ikirere, nabyo birashoboka, kuko iyi ndege uburyo iri kuzenguruka urabona ko ntabwo iri kwisanzuriraho ishaka hose nk'uko abanyamerika babikoraga. Babyemera rero, Iran ifite uko iri gukontorora ikirere cyayo ndetse n'aya mazi ya Hormuz, ku buryo uwo ari we wese, yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwikomaga mu gatuza ko hari amato zatambukije, ubundi ngo hari misile bahagaritse. Biragoye kuza kumenya ukuri kwabyo nukuhe, ariko twifashishije amashusho ngira ngo urabona ko ikarita ikiri gukinirwa ku ruhande rwa Iran. Ikarita iracyakinwa, ndetse nk'uko ubibona n'ubundi The Hormuz leta bisobanura indege yayisibura kuri radari bayibuze. Nibizwi niba yaparitse, kuko ngo ibaheruka iri gusaba ko yajya guparika hano muri Qatar nyuma yo kuburira icyerekezo muri kiriya gice. Bivugwa ko niba atari jam z'abanyayirani yaba yarashweho kuko yagerageza kwegera iyi Hormuz. Amakuru yacu yo aba ari menshi. Joseph, unyemerere twerekeze kuri iyi platform yindi ya Wimarex. Aha rero hari ubutumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Abbas Arwagachi ari gutanga, ariko kandi ubutumwa nanone yemeza ko bwavuzwe na Gadbafi, nawe ni Dr. ni President Kishinga amategeko ya Iran. Bemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurenga nkana ku gahenge kemejwe, ndetse ngo Iran nagira atangira kuba isomo ryerekana ko bari gukora amakosa. Hanyuma Iran ahangaha banditse bati bisa nkaho intambara igiye gutangira, ati rwose ibisi byiza ku isoko
si byiza ku isoko kuko Iran nayo irabizi ko kwinjira mu mirwano ubwayo biri kugira ingaruka ku bukungu bw'isi. Rero niba ikomeje kwenderezwa kandi bo bakaba biteguye kugira ibintu worse cyangwa se kubihindura umwanda kurenza uko twebwe twabitekereza cyangwa kurenza uko Amerika ibitekereza, barabizi ko biri buze kugira ingaruka zikomeye cyane ku isoko yo mu mahanga, kuko bazi icyo umuhoro wa Hormuz uvuze, bazi icyo Iran guhangana n'ibihugu byo mu burasirazuba bwa hagati ndetse yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bivuze ku isi, bashingiye kuri iyi peteroli nyine bacukura muri burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ko ibi bihugu byose haba mu kigobe cy'Abaperse ndetse no gukomeza muri ibyo bya bihugu turikiramo na Iran, bazi ko bacukura peteroli nyinshi ifitiye akamaro isoko ry'isi ndetse n'inzira y'ibindi bicuruzwa bitandukanye byose bihaca. Ibicuruzwa byose bihaca bivuze ko niba kugaba ibitero ku mato ya Amerika, Iran ivuga ko nta kirabikoraho, ibi bisobanuye rwose ko intambara ishobora kubura vuba aha. Hanyuma rero dusoreze kuri aya makuru ari ku rukuta rwa Wall. Aya makuru rero aremeza ko Trump nyuma yo gufatira ibigo by'Ubushinwa ibihano, Perezida Xi Jinping yabwiye ibyo bigo ko bitagomba kwita cyane ko ibihano bya Amerika ngo batabyitayeho, badashaka no kubimenya. Ubwo Ubushinwa busa nkaho buri kuvuguruza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rumwe cyangwa se urundi. Barabizi neza ko Amerika nta bundi bushobozi budasanzwe, kuko Amerika ikeneye inganda z'Ubushinwa, Ubushinwa bukeneye isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri iyi nshuro ikarita ntago igomba kuba iri gukinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurenza Ubushinwa. Amerika iri mu ntambara, Ubushinwa ntabwo buri mu ntambara. Icyo Ubushinwa bushobora gukora muri iki gihe usibye kunaniza opponent cyangwa se uwo twakwita umwanzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwikomanga mu gatuza nka Amerika ngo urafata ibihano, ntaho bitandukanye n'ibyo bakoze ku Burusiya kandi bigakunda. Niyo mpamvu twavugaga turyango cyangwa se imiryango ku kwihuza kw'ibihangange mu buryo navuga ko bukashe bafite icyo bivuze. Iran bayifungiye inzira ya Hormuz, yinjira n'ibisohoka ntabwo biri gukunda, dugere kuri la blockade yashyizwe mu mazi ya Oman, ariko ntibyayibujije gukomeza icuruzanya na za Pakistan ndetse n'ibindi bihugu. Ubushinwa nabwo bwamaze kudevelopa inzira no kumvikana na Putin icyo bakorana, nkuko Putin nabo bamufatiye ibihano kandi ubuzima burakomeza. Si uko ibicuruzwa bye bitagikora, peteroli yaracyagenda ndetse n'ibindi byose by'umutungo kamere. Bamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yakangishaga birimo gufatira ibihano ubwabyo nta kindi kidasanzwe bihindura. Yego bishobora kubakerereza, ariko kandi ntibyababuza gukomeza gukataza no kuyishima mu mugongo mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ubuhangange. Hanyuma rero dusoreza kuri iyi ngingo, biragaragara neza hano ko n'amato ya Amerika yagabwe ibitero n'utwato duto twa Iran, ni za speed boats. Hanyuma rero hafi y'umuhoro wa Hormuz, ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bizakubwira ko mu by'ukuri cyangwa se ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaguhakanira ibyamakuru, bemeze ko rwose nta cyabaye. Joseph, Iradukunda, reka ngushimire cyane. Ndagushimiye nanjye Bwana Semugeshi, dushimire abakunzi ba Forbes Official ndetse na Dossier Analytique. Tubabwira ko ibiganiro nk'ibi ngibi tuzakomeza kubibakurikiranira kugira ngo umenye icyo upfana n'ibiba biri kuvugwa haba hano mu Rwanda dutuye ndetse no hirya no hino ku isi. Twongeye tubonane mu masaha yandi haraza kuba ari imbere. Blessings over blessings.